افدم و حمید من و خوش تماشاوانین هجا هون بخیر هاتنه برنامه باسی روش و کردستان 24 دناف هفته ده ترکیه دواری ناونتوی ده به پرسگرکین دن این مزن را بر بچاو هات پارلمنتوی اروپایی به 479 دنگه نره و 37 دنگه نا بریارا رواساندنا پیوندین بران دامتیا یکیتیا اروپایی آوی ولاتی گرد. هرچند دواری دادوری ده اف بریار نه انجام دار به بریار داوی دسته سروکن یکیتیا اروپا ده بجی اف بریار وکی ری نشاندار خودی باندورک مزنه. بتایبتی گاوا بدنگک او قاس مزن تیگرتن. هر وها اف یکم جارا پارلمنتویا اروپا ده دیروکا خوده بریارک وها وردگری. لعالی دن ترکیه روجلاتا ناوین دجی بر به آلوزیان وده چه. ده انجام ایریشک بلافری ده سی اسکرین ترک دوهی هاتن کشتن. اف یک در روژا یک سالیا داخستنا فروقه کلشکریا روسیا درودا. لیتو آلیجی حتی نها اف کریار نگرتی استویقه. هرچند کو انقره سوریه ویکی توانبار دکی. لسر وان بابتان امده تورامیا دوام ده جستودیامیا دیاربکر لگل سروکه گشتیا پارتی آزادی و سوسیالیزمی سینان چفت یورک قصه بکر. دست سرکرین و گرتین همبری پارتی دموکراسیا گلان HDP هر دو دومه. شارداری مردین احمد ترکجی هاته گرتین. همبری پارلمنتری وانی آدم گوری بداخوازا حبسه حتی دوز هاتیه وکرن. لسر روشا ترکیه و باکوری کردستانی و دوی چرچوی ده داخویانیا سروک کردستانی مسعود برزانی گریدایی پیواجویا چاره سریه و هر وها سردان سروک وزیر حریم کردستانی دناف هفته ده بو ترکیه لگل آدم گوری بخواه ده تورامیا یکم ده استودیامی سمبولیم ده آخر. برز گوری دست پیکه ده بخیر هاتنه گرم بو برنامه باسی روش و کردستان 24. امجی برانبری به سلا و ریزین گرم پیشکشیوت کن و ایوارا ما و یا همو تماشاوان انهیجا بخیر. برز گوری ام دست پیکه ده بگرتنین اندام و ریوبرین پارتی آوه دست پی بکن. دوی چرچوی ده من دخواست کو هون گرتنا شارداری مردین برز احمد ترک جی دناف ده نرخاندنه کجمره بکن. روشا داوی یا وان گرتنا و روشا برز احمد ترک جی شاوه. ولی حیف مخابن پشتی که هفته خزیران ما انجامک باش دهل بجارتن آندا دست خست لسر ناو سیاست سیویل آ دموکراتیک لترکیه لباکوری کردستانه و تاوی که سالا من نو تجابو ام هاتن وی نقطه که او هل بجارتین که به اراده یا گلی کرد و ترک لسر ناو HDP و لسر ناو DBP هاتبون هل بجارتن یک تنگرد. هنک جوان شهر دارن و هنک جوان جی وکیل پارلمانتر و هفسروکین پارتین دموکراتیک. اجا نرخاندن اکو ام بکن حیف مخابن نه نرخاندن اکو هیوی داره لورا او هیجان اکو او جوش اکو 2 سال بری نهال لباکوری کردستان لترکیه پیش و چوبو ایرو جی خواه هشتیه به هیوی اک مزن کو پشتی وان اپراسیون قرکرنا سیاست سیویل ایرو ایدی تو هیوی اک دناو گل دا نمایه روشا سیاسی هر دچه آلوز دبه کو اکونومی و آلی جواکی و گلک تکیلین امی بیجن انسانی جواکی همو ایدی نها تک چونه کو حکومت کتیه قریز اک مازن و دولت و ترک اکونومی آخوا هیدی ایدی ونداد که لگل دولت هاوردور و گنزانن کو روش به روش نخوشی آلوزی زیده دبن کو ایدی هاتوی نقطه ایرش لعسکری ترکیه دکن لسوریه ایرش لجواکا کرده کرن کو لمین بیچه کو و کنزانن کو اوج دبه سبب ایدی روشا جواکی روشا آلوز یاوی جواکا من نهیله کو ایدی هم سیاست اک سیویل دموکراتیک بکارن پیش ببب. برز گوری دناف هفتیه ده بابتکی گلکی بالکش گود مدیا ترکیه ده درکت حولی او بوکو دوزگریه همبری و دوزا گرتنا حتی دایه بالکش بوکو هن
وکی کود ترک بریوبرین ترک دبیجین وکی اندامی ریخستنا تروری هاتنه بنافکرن آنگو وکی کو او پکک وسا بنافکرن وکی گو از بخوا دزانم تو تکیلیا و جنابی و بخوا به پکک رقت تونه هون بریوبرکی حرکت آزادی لباکوری کردستانینه. بله راسته پیوست اینه که ام و لهمبر دولت ترک حکومت دولت ترک و اثبات بکن لو را و کن زانن که استخبارات و هیا و سازی و این فرمی هنه که دزانن که ام لسر کیجان حرکته به کیجان ناوی و به کیجان خواسته سیاست لکردستان دکن و جی آنی زمان هلبت از لسر ناوی حرکت آزادی حرکت اسلامی کردستانی به اتفاق لهدف دام ایرو دکن تو تکیلیامه حرکتک ریخستنک ایلگانینه کوچک و سلاح شهر پوچونان ام بخار رد دکن کو تنی باوریام اوید که ام سیاست اک سیویل دموکراتیک دخوازن حق گل کردستان دست بخن جوی دولت ترکی لی مثلا دولت ترک آرمان جاوی نیت اوی اونینه که از تکیلیامه به پکک رهه یا نه از دکارم لسر ناوی خواجی لسر ناوی حوالی خواجی که احمد ترک و صلاح الدین دمرتاجی کس یک جوانجی تکلیایی به شدت یانجی ریخستن یک ایلگال تونه که احمد ترک بکن زانن که یکمین امی بیجن اشتخاصی که حرکت دلداری حرکت کرد آزادی گلی کرده که به دهان جهانجی هاتیه تقدیر کردن هاتیه خلات کردن که حتی ایروجی د دیپلماسی دنیای دا که احمد ترک و صلاح الدین دمرتاش بکن زانن که جبو آشتی جبو آزادی جبو عدالت که او کار و خبات خواه مجادله خواه داته ناسین ام جی وکوان و همو وکیل مجی از باور دکیم که تا آشتیانه مثلا کرد اثر اما هاتم وی نقطه دولت تا ترک جبر که بر به اتوریزی چه بری کم از این بری کم جخوال کردستان بکن زانن حیف مخابن به سبب گلک انسیمه بریز گوری پارتیا و هر وها بریار گرد کو جارek دی وگری خباتا پارلمنتوی بری وی بدمکی کورجی پارتیا و بریار دابو کو ج وی خباتا پارلمنتوی وکشی گلو دناو دمین کرد بریارین جدا ورگرتن yani tesireki negatif il partiya ve jinaki. راست او بریارین کو دمکی زرار ده سیاست هم راسته لی حیف مخابن و کنزانن کو پشتی که هفسروکین ما هن پارلمنترین ما به قانونی ده نیوا شوه دا به اصول هاتن بنچاو کرن و پشت راجی هاتن گرتن ام مجبور من برتکه که نشا بدن که بلا حکومت دولت پی بزانه که ام لور هنکی نکن ام لور مجبور و محکوم پارلمنت و آنینن هگر که احتیاج کرد هلبت ام دکارن وی پارلمنت و به دستور خلقی خواه به اراده گلی خواه جی واز بکشن جبون اوی جی ما وک هشیاری براستی نخواست ام ده هفتیان بشتاری وی پارلمنت رو ببین از بخواه وک شخص خواه قناعت آمه وک سیاست سیویل دموکراتیک ام نه هیلن والله تیدا نه هیلن پارلمنت رو در نکوین اما به اراده پارتیا خواه ما ده هفتیان او کاری نوا پارلمنت و ما پروتست و که جبو که حکومت بلا وان خلاتی شاشی خواه وارقله پاشت گاو بایجه از باور دکیم که جبو حکومت اوا بو درس و کنزانن که دیپلماسی دنیای یا ناو دولتی زور و زخت و رخنه اگ مزن لوی حکومت گرد جبر گرتن هفسرو که ما وکیلین ما و ساعتشون دا اگر که حکومت جوی تجربه درس بگیره از باور دکیم که ده مساعده بکه که هدف نوا پارلمنت و رولا خابلیزه و هفسرو که پارلمنتری مجدم اکنیز دا برده به وسیله برز گوری دوهینا پیر سروکی هریما کردستانی برز مسعود برزانی ده هفپیوینه که خواه به بی بی سی فارسی را دلگرانی خواه روشا سیاستا ترکیه بطایبتی گریدایی
Bakurê Kurdistanê anî ziman û destnîşan kir ku pêvajo ber bi pêvajoyekî çareseriyê ve biçê ew carek din amade ye ku yani çiştê ku ji destê wî werê divê babetê de bike nirxandinê cenabê te divê babetê de çi ne? Belê axiftina Birêz Barzanî bi rastî erînî bû ku em jî demek dirêje benda van axiftinên erînî bûn lê heyv çi qas erînî qas dereng bû xwezî gelek dûtir bihata gotin ku fişarek erînî li ser vê hikûmeta AKP bikira ku rewşa xirab ya îro ku li Bakurê Kurdistanê rûy dide ew qas têk neçûya. Ema heyv çê nebû bejî çêbûna wê baş e heger ku Herêma Kurdistanê bixwaze serokatiya Herêma Kurdistanê bixwaze bikeve nabeynê dikare hem fişarê û zexti zorî li ser PKK hem jî li ser dewleta Türk bike ku bikarin ser masê dîsa dest bi diyalog û danûstandinên dîplomatîk bikin. Ji ber wê jî ez bawer dikim ku ew barîdoxa ku Tirkiye tê de rewşa awarte û heta em dikarin bêjin li Bakurê Kurdistanê rêveberiyek desthilatiyek çir heye ku îdê hew millet dikare serpêyan bimîne. Hev iktisada Bakur dikare serpêyan bimîne. Hev siyaseta demokratîk dikare serpêyan bimîne. Divê demil dest Herêma Kurdistanê vê mesuliyeta xwe bîne cî bikare zexti zorî li ser vê barîdoxê bike ku hem hikûmet hem PKK bikare li ser masê dest bi diyalogê bike. Di heman demê de wek hûn zanin ku ji xwe Awropa jî, Amerîka jî, dewletên demokratîk jî vê davî gelek zorî li hikûmeta Tirkiye dikin ji bo ku dîplomasî, ji bo ku siyaseta sivîl demokratîk, ji bo ku çareseriyek demokratîk disa bê destpêkirin lê heyv mixabin wek hûn zanin ku hikûmeta Tirkiye û Serokkomer Erdoğan bi tundî berşivê dide Yekîtiya Awropayê ku ew jî zêdetir vê stresa ku îro li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê pêş ve diçe zêdetir dike. Birêzgeverî we destnîşan kir ku ev hewdan ev daxuyaniya Birêz Berzanî dibe ku hinekî dereng bê lê her wiha di bîraraya giştiya Kurdê ye ku hîn gava ku hendek li Bakurê Kurdistanê hatine kolan di seredana xwe ya bo Enqereyê de Serok Berzanî di hevdîtina xwe li gel HDP'de ku hevseroka HDP figen yüksek da beşdarî kirî figen yüksek da di bersivekî xwe de wekî gujraya giştî re jî hate eşkere kirin bo Serok Berzanî destnîşan kiribû ku em naxwazin hûn müdaxeleyî rewşa Tirkiyeyê bikin. Dengê we nayê kek ceman. Birêzgeverî ez dubare dikim we destnîşan kir ku daxuyaniya Birêz Berzanî dikarî bû yani demekî pêştir de bane zûtir bane evî bandora wî zêdetir bê lê hîn di dema siyaseta xendekan de gava ku xendek li Bakurê Kurdistanê hatine kolan Serok Berzanî di seredana xwe bo Enqerayê de gava hevdîtina xwe gel HDP kirî hevseroka HDP figen yüksek da ji Serok Berzanî re da nîşankirin got ku em naxwazin hûn müdaxeleyî rewşa Tirkiyeyê bikin em naxwazin hûn di rewşa Tirkiyeyê de müdaxeleyekî we hebe. Yani ev yek jî ji medyayê re bi awayekî zelal wê demê derketibû holê. Mamosta ew gotin spekülasyon e û tu rastiya wê tune em serî da wê dixwazin piştrast bikin bi saya ve bi vesîleya ve HDP bi xwe jî daxuyaniyek fermî daye birêz hevseroka me figen yüksek dax bi vê menayê tu gotinek li gel Cenabê Barzanî nekiriye em wê dibare dixwazin ku serrast bikin lê ez bi xwe şihadim kek Barzanî helbet ew rewşa xirab
دخواست کو پیشیاوی بگره به وی اندیشه جی هلبت لگل HDP جی لگل حکومت جی از زانم کو آخفتن و هفتن چه بون لی مقصد آمن نه اوه کو از برز جناب بارزانی رخنه بکم مقصد آمن اوه کو او تراژدیا ایرو لباکور کردستانی چید به تأثیر باندور خراب لسر هر چهار پارچه کردستانی دیگه خصوصا جل باشور کردستانی از باور دکیم کو باریدو خواهی هگر کو یا اقتصادی یا نهایی رو توزه که خراب او جبر روشا باکوره جبر ویجی جناب بارزانی نتنی لسر ناوی حریما کردستانی وک سروک و پیشنگک هر چهار پارچه کردستانی دوی لباکور کردستانی بکاره رول آخوا بلیزه خوازیا لباکور کردستانی هم پارتین به گران و تیر و تجه که همه بیشن خواهی تمثیلیت هبونه بخواه پرسکری که این خواه چهار اثر بکرنه لی در وی HDP و کنزانم که پارتی یک بهیز تونه جبو ناویجی جبو که هفسنگی یک چه به هلبت گرانی سروک بارزانی پیشنگی و حریم کردستانی لباکور کردستانی جی از باور دکیم که دی ارینی بکاره باندوره که چه که لسر باکور کردستانی و حتی لسر هر چهار پارچه کردستانی جبو ناویجی از باور دکیم که اگر که جناب بارزانی لباکور زیده تر باندور آخواه فشار آخود سر حکومت چه که HDP جدی پشکری بده دوی نقطه داجی HDP از باور نکم که لهمبر وان هولدان سروک بارزانی بسکنه برز گوری هر وها دناف هفته ده سردانا سروک حکومت کردستانی برز نیچیروان برزانی جی بو ترکیه چی بو او ده مدیا باشور کردستانی ده جی درکته پیش کود وان هفدیتنین قده برز برزانی هم لگل سروک وزیر ترکیه بینالی یلدرم لگل مولود چاوشوغلو وزیر در و لگل سروک کمار رجب طیب اردوغان جی روشا HDP گرتنا دست سرکرنا گرتنا هفسروکین HDP بتایبتی جی روشا احمد ترک شاردره مردینی جی آنیا زمان بله راسته لی و کنزانن کو یعنی او گرتن و بنچاوکرین ایرو کو حتی کو بری سری برنامه دا جو بحث کر ایده در حق مدا او فزدکه ایدانامه این که هاتن آماده کرن جبو کسی که سری لشیدت ده جنای آماده کرن در حق مدا سوچه هری جزای هری گرانت خواستن جزای ماین یه حتی داوی که بگرانی لحوسه دا جبر ویجی او روشا کوی رو امتدا جخوا بتون دولت دموکراتیک سازین دموکراتیک این که وی روش نراحتن همو جخوا نراحتی آخواتینین زمان دوی چرچوه دا لگور من نراحتی نرازی بونا جناب نیچیبان بارزانی جی ده جی ده لی وک من گود ایده او روشا نهاد دبک و ببه سبب نخرابی و نباشین گلگ مازن دوی نقطه دا تنه به ناراضی بونن ام نکارن پیشیاوی حکومت بگیرن برز گوری هر وها وکی کو دست نشان کری دیاره کو دنیا دموکراتیک دخوازی کرد و ترک به هفو دوره بکوین دانوستاندنک دموکراتیک به بنگها ریزداری کرنی به بنگها هفو دوناس کرنی تکلیه کی دموکراتیک نوبینا ترکیه و کردان ده چه به گلو فشارا دنیای به تایبتی یا دنیا دموکراتیک یکیتیا اروپای امریکای تو باندوره که سیاستا دستلاتا ترکیه ناکی اگر گریدای پابند به دوی دولت ترک حکومت AKP دمل دست روشا نورمالیزه دوی او گرتن و بنچاو کرنا سیویلان بگره معموران بگره حتی سیاست مجبینه دوی او بریار حکومت تین داین قانونی که به حکم حکومت تین در خستن یه نه قانونی نه یاسی دوی واجبان بینه دوی پارلمنت و آزاد پارلمنت پیک بینه که به حاکم
savcı bir irade mahkeme ve adliye bikin. Bu kim برێزگەوەری ئەزوەرمە پرسا خۆی داوی ئەزوێ پرسێ دخوازمی ژۆ بکەم گەلو ئەڤ ڕەوشا ڕوودایی لە تورکیە کو لە تورکیە گەلک ئالوزی هەنە لە تورکیە هەم درەوشا ناونەتەوەیی دە و گەلک جارە مەدەست نیشانکردی هەم ژی درەوشا نافخۆیی دە درەوشا ئابۆری دەژی ئالۆزیین گەلکی مەزن هەنە مەسەلام بێژن دۆلار ئەورۆ لە تورکیە گەهشتنە ڕادەیەکی گۆ دیرۆکا تورکیەی دە di rêza xwe herî bilind dene. Gelo ev yek wisa nahe û bihêvîne ku bikaribe tesîrekê bike ku pêvajoyekî aştiyê, pêvajoyekî çareseriyê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji nû ve dest pê bike. Ve zanin li Türkiye sistemek نیو دموکراتیک هبو کو جدبونا قوت ارکان هبو جدبونا همی بجن یاسا و دستلات حکومت هبو دا دولت اوروپی جخواه پشکری یک مازن دادن سیستم ترکیه کو جبو کو بر به دموکراسی بچه و تولی اکتیام ببه امریکا جی حتی کارجن روسیا جی دولت دنج دخوازن کو ترکیه بر به دموکراسی بچه لی حیف مخابن siyaset AKP و یا Tayyip Erdoğan hatiye ve nokta ku dijî sistem Avrupa'yı dijî nirxên demokrasî tev digere. Ji ber ve jî barîdoxa ki bi du şiklan ancak çareser be. Yan de sistemek normal ya demokratik de ve cibicî kirin. Yan jî heyf mixabin bi şer, bi şiddet ve vek Irak'ı de ku aloziyek mezin nava Türkiye çebe ku Türkiye ji peşa xune bine û rewşa Bakurê Kurdistanê ji zêdetir xerab bibe. Belê. Gelekî spas birêz Adem Geverî parlamenterê HDP Eywanî ku tu beşdarî bernameya me basî roja Kurdistan 24. Temaşevanên hêja piştî navbeyne Kurd em derbasî tevera me ya duwem dibin ku tê de li gel serokê giştiya Partiya Azadî û Sosyalîzmê Sinan Çiftîrek ji stüdyoya me Diyarbekirê em qise. Carek din silav temaşevanên hêja em derbasî tevera me ya duwem dibin û tevera me duwem de em li ser rewşa têkiliyên navnetewiyê Tirkiye bi taybetî jî têkiliyên li gel Yekîtiya Ewropa û devera rojhilata navîn li gel serokê giştiyê Partiya Azadî û Sosyalîzmê birêz Sinan Çiftîrek qise dikin. Birêz Çiftîrek destpêkê de bi xêrhatine germ bo Kurdistan 24 em dest bi vê pirsê bikin hûn biryara Parlamentoya Ewropayê ya ji bo rawestandina berendamtiya Tirkiyeyê çawa döner. Zor spas êvarbaş hemû temaşevanê hêja silav û rêz serî de di tişta dixwazim bibêjim îro 25 mijdarê ye roja têkoşîna dijî zordariya jinan e û li jinê Kurdistanê li jinê hemû cîhanekî dijî wan zordarî tê ez vê zordariyê sermijar dikim. Ya di 16 karkerê me li Şîrvanê dibin erda mawûn di madenekî de heştê wan meytê wan derketin û heşt karkerê me jî dibin erdê danin. Êkî jiyana xwe destane ez malbata me re serserî dixwazim êdin ez hêvîdar im ki sağ selamet bigîjin malbata xwe. Mesela Yekîtiya Ewropa û Tirkiye Parlamenta Ewropayê biryar da wek mizakereyê Tirkiye dan seknandin. Serî de dixwazim tişta bêjim. Piskirêk tenê di hêla Parlamentaya Ewropê de nene, di hêla Tirkiye de jî piskirêk heye. Ewropa ka Tirkiye ne digire ne nagire. Ne digire hundir ne li derva de hêle. Va 6 salin bi wî şeklî di domîne Tirkiye zî va 6 salin paşê de zî va 15 salin gor hukuk û sistema Ewropa
حقوق خا سیستم خا قانون خا بنگهی بگاره یا نگاره و دوالیه دلیه دور دا قنات من پروبلم دهر سریع دایز هنن بریارا اوروپا نراسته لبله بریارا هلبسته ترکیه زی نراسته برز شفت یورک نها یکیتی اوروپا هن کریترین خواهنه او کریترین یکیتی اوروپا لسر بنگه yani ji bo hemî berendamên ê ku dixwazin bibe endamê yekîtiya Ewropa derbas dibin. Ew kriterên ku hatine danîn li ser nirxên demokrasiyê, qebûlkirina mafên mirovan û bi taybetî kriterên ku di çerçeveya nirxên demokrasiyê ê yekîtiya Ewropa de pêk hatine. Ger Tirkiye ew kriter pêk neanîbin. Gelo çawa yekîtiya Ewropa wê bikare bê ji ware bêje fermo verin bibne endamê yekîtiya Ewropa. Rasta mesela giring eve yani eğer Türkiye dixwaze beştar sistema yekîtiya Avrupa ve ger kriterî vê gek bide berçeva gor vê serî de zanongoya xwe zanongoya maxaza gona xwe paşîz de hemû kanûn û sistema xwe hukuk bigare li berê Türkiye de orada devê şert û mercê mi gor rojarata gor xeta rojava cuda ye ez welatekî Ewropayê nime orada ez nikanim hemû sistema xwe hukukî gor ve bigarim madem tu nikanî bigarî vê çaxê gerek li sistema Ewropa li biryara Ewropa tu rexnenekî hêla Ewropa zî qenatê me ev e ki Ewropa yani va 6 salin divê ez ê bigirim ya negirim gerek orada zî Ewropa biryara xwe bide digiriye ya nagiriye berteka vek Erdogan serokkomar Erdogan di heqê biryara Ewropa'da ez vur gefa dixwere lêberê qenatê me ew serrast nine li veqetîna Ewropayê zor e çûyîna Şengay îttifaqê ew jî tişekî zehmet û zor e çima zor e 150 sala Tirkiye berê xwe de xeta rojava û em dizanin ku damezrandina komara Tirkiye zî bi piştgiriya xeta rojava hatû pêkanîn heta İsmet Inî digot ku komara Tirkiye biryara İngilîze hate Birêz çift Türek niha biryara parlamentoya Ewropayê piştî hatî wergirtin yekser parlamentoya Nemsayê ango parlamentoya Avusturyayê ambargoya firotina çekan û alavên çekan bo Tirkiyeyê de ango biryara parlamentoya Ewropayê her çend biryarna ne biryarekî dawî encamder jî bê lê tesîra xwe li welatê Ewropa dike û nemsa ew biryar girt. Lê Wezîrê Berevaniyê Tirkiyeyê Fikrî Işık destnîşan kir got ku ev biryarên wisa gotêne wergirtin tu tesîrê li me nakin. Bi rastî jî gelo biryarên got parlamentoya Ewropayê de li welatên Ewropayê têne girtin. Tu tesîra wa li Tirkiyeyê nîne? biryara parlamentera Ewropayê tesîra wê li ser Tirkiye dibe lêberê tenê ya Avustralyayê qenatê min tesîra wê li ser nabe biryara herî girîng eğer Ewropa eğer Konseya Ewropa biryara parlamentera Ewropayê qebûl bike û birêk û pêk bike vê şaxê di derheqê aboriya Tirkiyeyê biryar yan ambargo bistînin tesîra wê mezin vê şaxê bûye tenê Avustralya em bên tesîra wê neerênî li ser Tirkiye zêde nabe em gerek rê bipin Konseya Ewropayê ew ê çi biryar bide yani biryara parlamenteya Ewropayê qebûl bike ya nake eğer bike û paşê zî ambarga aborî li der dijî Tirkiyeyê pêk bîne ew ê şaxê tesîra mezînê bûye Birêz çift Türek her wiha Serokkomar Erdoğan her wiha desteya Serokwezîriya Tirkiye jî destnîşan kir got ku Tirkiye parlamentoya Ewropa bi van helkeftinên xwe me dixê rewşekî wisa de got em jî sînorên xwe vekin. Ew tu zanî ew peymana got navbeyna Tirkiye û Yekîtiya Ewropa de hatibû îmzekirin em wê peymanê em wê rêkeftinê rakin û em sînorên xwe vekin bere 3 milyon penaberên gol Tirkiyeyê ne bişne ber bi sînorên Ewropayê ve. Gelo tehdîtekî wisa di praktîkê de jalê Tirkiye ve dikarê pêk werê li gora baweriya we. Di mesela pênebara de Tirkiye zî û em bên Yekîtiya Ewropa zî di rûretiyê dikiye
madem Türkiye suye var vur pesne xwe de divê ez 3 milyon pênebera xwedî dikim çima wî li dijî Awropa wek em bên divê çiyan wek bi şert û meş dîne ziman ev ne serrast e yek dudiyê vê yekî tê Awropa zî li derheqê pênebera de wek xwe em bên mecbur dûnek em bên Türkiye pêşewana veneke sistema xwe pênebera da sînorê xwe digire ev zî sene rast e. Kurdistana Başûr tenê 5-6 milyon gelhê wê heye û welatekî biçûk e eger milyon nûvek 2 milyon pênebera îro xwedî dikiye gerek Tirkiye dora 8 milyon gelhê wê heye 3 milyon ya da 2 milyon nîv eger pênebera xwedî dike wê de zêde pesna xwe nedawî didî wî ya didî wî biryara Awropa zî neserrast e. Awropa divê hêlê da tirsa wî mezin eger Erdogan sînor veke evê hemû goşberê em bên werin welatê me û di vir de em ê têkevin tengasiyê ev zî serrastin neqanetê me. Birêz çiftürek her wiha di navbeyna NATO û Tirkiyeyê de jî hin alozî rû didin. Bi taybetî li Tirkiyeyê di medyayê de jî tê gotin. Dibêjin ku NATO wekî tîfaqeke Xristiyana ye û êmel wê derê wekî got pêwîst bê qîmet, hürmet bimere nayê nîşandan. Gelo yanî Tirkiye navbeyna wê û NATO de sariyek heye dikarê Tirkiye ji NATO jî derkeve û xwe nêzîkî Şanghay û projeya bi taybetî Rûsyayê rojhilata navîn bibe. Derketina Türkiye li sistema NATO'da qanatê min pir zor e. Ew yek NATO leşkera artêşa Türkiye va 6 sala girêdayiya sistema NATO'ya ya Pentagon'a ya du emîn beşerbûyîna îtifaqa Şengay zî kolayînine dora dê piskirêkê mezin henin em dizanin ki dîdiroka berê de Türkiye ya wekî di Osmanî û Rûşa de şerê mezin di navbera Rûsan û Osmanî de çêbûne em zanin ki îro di navbera Çînê û Tirkiye zî piskirêkê henin mesela Doğu Türkistan heye mesela Urgur heye yani veqetebûna Türkiye li NATO'ya zor e beşterbûna îtifaqa Şengayê zor e. Her wiha berî 2 saatan di navbeyna Serokkomar Erdogan û Serokê Rûsyayê Vladimir Putin de axaftinekî telefonî çêbû û di wê axaftina telefonî de rewşa êrîşa li ser eskeriyê Tirkiyeyê got duhî 3 eskerên Tirkiyeyê hatî kuştin hebû. Gelo bahweriya ve girêdaybûna vê êrîşê û vê axaftina telefonî ya li gel Putin tu têkilî heye birêz çiftûrek? Guhur ne de servenûçê lêbelê qanatê me ez bawerim axiftina Erdogan û Putin li ser mesela Elbab e. Türkiye îro eger hêrişa ser Elbab dike dixwaze Elbab zî têxebin tesîra xwe bin bandora xwe dor da dixwaze ki Rûsa bi Erenî li Tirkiye binirin eger Rûsan êrişkirina dagirkeriya Tirkiye li xeta Rojava wek divêne tîroja kes pîra vê nexistana Tirkiye îro nikawî bişûna Rojava û taybetî zî li Cerablusê heta Elbab dagir bikirana. Doğru da mesela Şengay zî wek mana digre yani îro duhrîne îro herî zêde eger qala Şengayê dike qanetê me wek mesaj diye Rûsyayê divê belkî hêrişkirina me li ser Elbab berdam bike Rûsya wer tîrojê kesk vêxe. Telefon qanatê min zî li ser wê mesela hêrişkirina Elbabê ye sedema giring ev ez. Birêz çiftûrek helwesta Tirkiyeyê ku bixwaze biçe Elbab werbigire. Her wiha di heman demê de hêzên Sûriyeyê Demokrat jî ber bi Elbabê ve diçin û rejîma Sûriyeyê jî duhî hate diyarkirin ku ber bi Elbabê ve diçe. Gelo di navbeyna va hêzan de dikarê tu pirsgirêkekî derbikeve ya ku pirsgirêkekî cengî germ di heremê de be? Di quncikekî çûk de hemû hêz nav devletî û heremî doğru danin.
وک روسیا لورا امریکا لورا ترکیه ایران لورا و همو و لشکر اچه رخصتن چکتار ام دوی داری دانن دور دا وک نارینا کم مزن ایچه و قنات ام ترکیه اگر گاوا کده برجر هره لورا روسان هنن و رژیم سوریه روجاوا ده هره لورا بین اوی هنن امریکا و YPG هیا روجالات هره جارده YPG هیا Türkiye bir şekilde ki eğer Kürdistan'a Rojava dagiriya xo berdavam bike kanateme doğru da şereki mezin ihtimal heve ki çevin lebele euro amdizanın şerri euro ve bir salın berdavam dike vek mina şerri cihana yakemin ya cihana duyeminine bere cihana yakemin cihana duyemin de duy şerri de taraf belli bun euro taraf ne belinin taraf her dakaten guhartın car dizi eğer Türkiye liser elba paşi liser minbiç ısrar bike o berjer ve her ihtimal ki şereki mezin şeve. Birey çift yürek jiber kud navbeyna artişa Türkiye'de uptaybeti artişa azada Suriye'de go hizin Türkiye pişgiriya veynadikin u dinav hizin YPG'de ev bu çendin caran şeriye germji goru dedin. Bu taybeti ji eriş ji aliye artişa azad u ji aliye artişa Türkiye ve beramberi hizin YPG u hizin Suriye Demokrat ru dedin. Yani reaksiyonu ki ji aliye wan ve bu taybeti ji aliye hizin Suriye Demokratik ve ji hate desnijandan gotun got ger Türkiye berdevam bike emi bersiva wana bidin. Çe fem nekir. Ew pirsgirêkên di navbeyna YPG û artêşa Tirkiyeyê de heyî, hêzên Sûriyeyê Demokrat destnîşan kirin ku artêşa Tirkiyeyê berdewam bike, êrişî me bike, em dê bersiva wan nabidin. Gelo şerekî di navbeyna wa de aloziya Tirkiyeyê di herêmê de berferehtir nake? İhtimala mezin eveki arteşa Türkiye em dizanin ki Armanjevi Kürdistan'a Rojava da Afrin û em bên Kobanî neve yek divê derê de wek çawa ez derdê vê hesabê wê mezin li ser YPG ye îro zî bawer nevekî YPG li bin bir şey derketiye evna dizane eger mesela Elbap û bi girêdaya bin bir şey va pêk were ve şağı girêdaya em bên Afrin û Kobanî di Jordan ama di başûr da imkan dibe Türkiye dixwaziye pêşiya vî bibire. Arteşa Suriye îro ha hêrişa em bên YPG kiriye, ha hêrişa Hêzê Demokratîk Sûriye kiriye. Hêzê Demokratîk Sûriye di naberê wê de hêzê sereke em dizanin ki dünya alem dizanin ki YPG derdê Türkiye zî Hêzê Demokratîk Sûriye ne YPG ew arman ji evekî YPG li Minbişê û li Elbabê dûr bixe. Birêz çift yürek her wiha bi taybetî ji aliyê Rojava ve ji aliyê Amerîkayê ve jî daxwaz ji Tirkiyeyê tê kirin got beramberî pirsgirêka Kurd zêdetir yani bi metodên aştiyane bi diyalog bide û bistenê gelo li gora behweriya we Tirkiye wê bi awayekî erênî bersiva van daxwaziyan bide. Türkiye mesela Kürt ya Kürdistan başvuru bir mesela bir rêya aştî bir rêya demokratik qanatê bi destê xwe ew rêya îro pêşiya wî birî Swêda vedike ve nake ez nizanim çima birî em dizanin ki Türkiye mesela herî giring li Kurdistana başûr û li Kurdistana Rojava gorxa evlehiyeka mezin talikoka mezin dît doğru da mesela Kürdistan'a başvur dixwast hundir da safî bike dorhêla min got li ser sînorê me hemû başvur û rojhilat da bi sînorê Kürdistanê hat poçandin ez mesela xwe di hundir da safî nekimse ez nikan vê meselê çareser bikim di wir da projeksiyona
aştı û demokratik îro qedan. Bi vî şeklî nikane berdewam bike. Yani îro dixwaze hêzê em bên siyasetê Kurdan Partî û Rexistinê wan derva bêle wek em bên qenatê eşîreta û serokê em bên Qorujiyan û gorxa wek em bên Kurdê xa Kurdê nêzê navnînoka nêzê AKP û nêzê dewletê bi wana ve siyaset û heştê kesî dixwaze bîne berxwe ki cihar de dest pêkirina çareseriya pirsgirêka Kurd bide berxwe. Eğer pirsgirêka Kurd îro cihar de di rojeva hikûmetê de di rojeva rejîma Tirkiyeyê tê xanekê dirêj ya nêzik ev ê cihar de vegere ser sîstema çareseriya Kurdistanê li vê çaxê ev rêya aştî û demokratîk li holê dimîne nemîne. Îro em bên bajarê me hemû hilweşiyan, îro bajarê me hemû şaredariyê me qawîm hatin tayin kirin, îro em dizanin vekîlê me hundir danin û ew berdewam dike wek siyaseteka em bên jenosîd li ser sivîl berdewam dike. Bi vî şeklî rêya aştî û demokratîk rejimê bixwe gurt. Kurd her daîm divên em dixwazin bi rêya aştî û demokratîk mesele çareser bûye. Birêz Berzanî zî îro peyama wî bixan û em dixwazin li Kurdistana Bakur bi rêya aştî û demokratîk mesele çareser bûye. Di dest me çi were emkanin bikin lêbelê Tirkiye qet hemû va dengar e. Dengê derva û hindir û em bên birêz Berzanî re goya xwe girtiye. Îro girtiye Swede ez bawerim ew ê mecbûr veke. Birêz çift yürek niha wekî ku ve keremkirîn jaliyê Tirkiye ve projeyekî gol gel 380 kesan dîse projeya çareseriyê dest pê bike heye. Weke Partiya Azadî û Sosyalîzmê ger hûn vê pêngava jaliyê devletê ve gotê xwestin bê avêtin hûn nerast dibînin. Li gora bahweriya we weke Partiya Azadî û Sosyalîzmê baştirîn rê ji bo destpêkirina pêvajoyekî aştiyê û pêvajoya çareseriyê li Bakurê Kurdistanê dikarê çawa bibe. Zor spas manatava ebû bu pirse. Partiya Azadî û Sosyalîzm divê gava yekemîn gerek devleta Tirkiye hikûmeta Tirkiye wek îrada gelê Kurd nas bike. Bu gor sîstema xwe, bu gor sîstema xwe hilbijartinê gelê Kurd şaredarê xwe diyar kirin, gelê Kurd temsîlê xwe diyar kirin şanda meclisê îro rejimî wî nas nake. Gava yekemîn gerek rejim îrada gelê Kurd nas bike. Gava duyemîn gerek rejim û hikûmeta AKP operasyonê herî mezin li dijî siyaseta sivîl û em bên bajarê me bide seknandin. Eger dixwaze pirsgirêka Kurd an pirsgirêka Kurdistanê çareser bike va hir di gava gerek serî de bavze paşiya vê gerek vê qewil bike. Pirsgirêka Kurd tenê pirsgirêka Kurd nine vê şinda pirsgirêka Kurd li Kurdistana Bakur jî bû pirsgirêka Kurdistanê. Devlet û hikûmeta Tirkiye di merhala paşiyê de hata vê merhalê dunî digotin Kurd tune mahfê wazî tune. Îro divê Kurd heye lêbelê Kurdistan tune gerek hikûmeta Tirkiye devleta Tirkiye bîje vê merhaleyekê Kurd zî heye Kurdistan zî heye dor da rêya çaresî bide berxwe. Eger Kurdistana Başûr nas dikiye eger ala Kurdistana Kurdan û ala Tirkiye tê cem hevde demek ki mesele li Kurdistana Bakur jî vê şinda ne mesele tenê Kurd e mesele Kurdistanê ye. Birêz çift yürek her wiha lê ji aliyê Kurdan ve jî yani ji aliyê sahaya Kurd ve gelo Kurd ve çi pêngavê bavêjin êgo dikarin bandorekî fişarekî zêdetir li Tirkiyeyê bênin got ev pêvajoya çareseriyê dest pê bike yan jî pirsa Kurd diqada navneteweyî de bigê iradeyekî wisa ku Tirkiye mecbûr bibe biriya diyalogê têkiliyê li gel pirsa Kurd bike. Baş e zor spas em nal Amedên demekê li ser vê em diskine hev dîtinê mez yani li ser vê mesela Kurdê çi bikin Kurd amade çinin li Kurdistana Bakur gava yekemîn pêwîstî ev e ki siyaseta Kurd li Kurdistana Bakur bi hevrazî demokrat be. Ecar di binê wî têbîna wî çizî dikim gerek siyaseta Kurd kadroya Kurd bi hevrazî demokrat bin. Yani em devleta
Türkiye re vek devlet dagirkerî re em divên em dixwazin birê aştî û demokratîk meselê çareser bikin. Lêbelê em hev siyaset bi hev re partî û rêxistinê Kurd bi hev re dijwar min nave ya ke emîn gerek bi hev re zî wek demokrat bin ya duyemîn îro bajarê me hilweşiyan îro şaredarê me hewm qayûm hatine tayin kirin. Îro salê vî heftê û çar Ahmed Türk ket avitin hundir. Îro em bên hemû kadroyê me siyasî li ser bandoreke mezin heye. Eger îro zî siyaseta Kurd çûk û mezin nêne cem hevdin nave gerek rokê pêş de werin cem hevdê divir de berpirsiyarî ya gava mezin liyasiye partiye mezin partiye me mezin danin partiye mezin zî partiye çûk zî berpirsiyarê wan henin gerek li ser xetekan netewî û demokratîk em min berhevda sê xalê me henin em devletê bixwazin yek mafê çareseren qebûl bike du diyê vî gava yekemîn û ya pêwîstî wek mîna nan û av ger bi zimanê dayîkê pervedî gavekê pêş de were holê siyaseta Kurd partî û rêxistinê Kurd gerek werin cem hevdê û pêşniyar bikin hikûmet rabêjin tu li dixwazî ki wekî bunakê car pirsgirêka Kurd çareser bikî tu evî digerî divê çi muhateb digarî muhateb emin muhateb partî û rêxistin û çûk û mezin emin. Belê, gelekî Bibêje. spas birêz Sinan Çiftürek, serokê giştiyê Partiya Azadî û Sosyalîzmê goş stûdiyamê Diyarbekirê Türkgelme. Êvar baş. Temaşevanên hêja vî awayî me hatin dawiya bernameya me îro ya basî roj, heta bernameyek din a basî roj her şad.